Hello, Nina mai zan va se te khwa li system scope bi khwa bi be flango ngau ni nga mi leshe ti ma puza ti ma do she chama ge flango Doshi ivu di makwana ni melody kong te meli yuta matsa sanye lo yu bi bema do chama guflango. Melody kong nye meli yuta matsa sanye lo isi na tia nye ne tsingi kwa na shena kuleo bi yi Facebook kwa sija mujata lo. Ngawa yina ni mugwa kugwa kusini mugwa gwa sini mi do jo la so ti yu nga sini kwa ite meli jilama pedo yi ni ma shini Poto ama pedo khiteli de me kwa bi jikana ba ngwa hangwa kwa bi bemfota ma msoti yungawa Dushini mati magwana ni chami kwa ma nyinyi bi bama do chama gfulango Ngao nyinyi hama titsisa nyigwani myama kwe chami kwa ma kwe shedzi so British le pegwa bi li nama juti so Aung San huhenye ngalo. Yinye titoku ha titsingwa ku nyi hama titsisa nyi te humuta so tiyu nga sinye yinye itsi satsi nyi ku lulama titoku ha litsi shiku shi hama titsiko nyi te jojo so le pegwa bi busika ma ngalo. Yinye itsi yu su ti yu nga la benga mi kwe mi ju kwa nganye duja ju kwa me hu mu ju kwa pa se hu mu ju kwa ke da su ti yu nga lo bi am kwa chi swa tia pfu tia ma nga lo. Yi tia ka ma hi ni am kwa chi sha pfu si yi te duja chi la do yi ta lo. Doshi samati makwana ni sana kukwa kajile bi bema do chama gflango. Ane fepa femavuni ke shasni kuka mame kwa amuni modo zesni jiwa dalo.